Reka nongere mbasuhuze mbifurize kugira umugoroba mwiza wa tariki ya 10 ukwezi kwa mbere 2026. Amakuru ni menshi cyane akomeje kugenda avuga by'umwihariko ku Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Uburundi, igihugu cya Tanzania ndetse n'igihugu cya Uganda. Ni ukuvuga ko ari amakuru akomeje kuvugwa cyane mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange gahuriyemo n'ibyo bihugu. Hanyuma rero abari imbere mu gihugu cy'u Rwanda mwese mbasuhuza mbifuriza ibihe byiza, namwe muri ibyo bihugu navuze hejuru namwe ikaze muri aya makuru, ariko kandi namwe dukurikiye muri hakurya y'amazi magari ndetse muri no ku mugabane wa Amerika, abari muri Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikaze muri amakuru. Hari amakuru navuga ngo akomeye cyane aturuka ku mupaka w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Murabizi ko amaze iminsi hari umwuka mubi hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi, aho u Burundi berutse gushinja u Rwanda ko rwarashe ku butaka bw'u Burundi, ibirego u Rwanda rwahakanye, ahubwo u Rwanda ruvuga ko mu mirwano yatumye mama 23 ifata umujyi wa Uvira harimo abarundi bagize gucya bafata intwaro zabo ziremereye baza kurasa hariya za Kamanyora, kubera ko iyo ni imirwano mama 23 yatsindagamo mu buryo bubabaje cyane kandi buteye kimwaro ingabo z'u Burundi. Hanyuma ingabo z'u Burundi rero muri cya kimwaro cyose baza gufata imbunda baza kurasa za Kamanyora, hanyuma ibisasu bimwe biza kugwa ku butaka bw'u Rwanda hariya za Bugarama. Ariko kandi ibyo byatumye hari abakongomani benshi cyane bahundira ku butaka bw'u Rwanda hariya za Rusizi bashyirwa mu nkambi ya Nyarushishi. Hanyuma mu minsi mike kandi ishize, mbere gato yuko dusoza umwaka 2025, uwitwa Neva cyangwa se Perezida Evariste Ndayishimiye, Perezida w'igihugu cy'u Burundi, yasohoye amakuru akomeye cyane ubwo yagezaga ijambo ku baturage be mbere y'uko umwaka ushyirwaho akadomo. Yavuze ko hari umubanyi mubi, ati uherereye mu majyaruguru y'igihugu cyacu ugatunga agatoki igihugu cy'u Rwanda, ati ariko kandi ndagira ngo mumenyeshe ko u Burundi ari igihugu kitavogerwa. Cyo gihe yavugaga igihugu cy'u Rwanda. U Rwanda ni kenshi rwagaragaje ko rudashishikajwe no kuba rwahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi, ndetse no Burundi bwagiye bugafunga imipaka yarwo n'igihugu cy'u Rwanda. Bavugaga yuko icyatuma iyo mipaka ifungurwa ari uko u Rwanda rwakohereza mu gihugu cy'u Burundi abagerageje gukora kudeta ku butegetsi bwa Petero Nkurunziza icyo gihe ari muri 2015. U Rwanda rwarabihakanye ruvuga yuko abo bantu bari mu Rwanda bamwe na bamwe kubera yuko bagomba kurengerwa n'amategeko y'impunzi bari mu gihugu cy'u Rwanda nk'impunzi. Ati ntibishoboka rero, byavugwaga ko witwa General Godfrey Niyombare wari ku ruhembe rw'abashaka gukora kudeta mu gihugu cy'u Burundi nawe yaba acumbikiye ku butaka bw'u Rwanda. Nibirega ariko u Rwanda nk'uko nakomeje kugenda mbivuga rwagiye ruhakana. Hanyuma nyuma y'aya makuru yose abantu bibazaga batese ku mupaka w'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi ibintu byifashe gute. Hari amakuru yigeze kubagezaho no mugibuka neza mu minsi yatambutse, yavugaga yuko ubwoba ari bwose cyane cyane ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi, abaturage baturiye umupaka hariya za Nemba, za Bugesera n'andi hose hatandukanye, abaturage bakomeje kugira ubwoba bwinshi cyane, ndetse ngo banategujwe ko bagomba kuryamira amajanja ngo nk'uko n'ingabo z'igihugu cy'undi ziryamiye amajanja. Aya makuru amakuru akomeye cyane mbazane kuri mugoroba. Gusa mbere gato yuko ndaza kwinjiramo neza nyirizina, reka mbanze mbahe inshamake y'andi makuru y'ingenzi agezweho muri aka kanya. Twihuse, murabizi ko mu gihugu cya Uganda hari amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe ku itariki ya 15, birumvikana ko ni vuba ahangaha. Aya matora rero yo muri Uganda hagati ya Perezida Yoweri Kaguta Museveni ndetse na Bobi Wine, ivyo ukeneye kuba wamenya kugeza amagingo angaya, biteganyijwe ko abanya-Uganda baja mu matora y'umukuru w'igihugu mu ndwi iza, aho byitezwe ko bazohitamwo rero hagati y'umukuru w'igihugu amaze hafi imyaka 40 ku butegetsi n'uyamamariza guhindura ibintu, icyiyumviro camamaye cyane mu bice bimwe na bimwe by'igihugu. Aya matora kandi ateganyijwe kuwa 4 igenekerezo rya 15/2026, aho ibibanza by'amatora bizotegerezwa kandi kuvugururwa isaha imwe yo mu gitondo saa moya, bikugara isaa 11 z'umuhingamo. Nuko isaa 10 z'umuhingamo ni saa 10 zo mu Rwanda. Gusa uzoba kandi akiri ku murongo izo saha azokwemererwa gutora nk'uko amakuru abivuga. Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda ubu afise imyaka 81, akaba kandi arongoye iki gihugu kuva mu mwaka wa 1986, ariko arondera ikiringo kigira indwi nk'umukuru w'igihugu cya Uganda. Umukeba wiwe mukuru, umunyamuziki wo mu mudiho wa pop, yabaye umunyepolitike Bobi Wine w'imyaka 43, yemerera abanyagihugu impinduka mu ntwaro ndetse no mu bisata byinshi cyane by'igihugu cya Uganda. Imyamamazo yaranzwe no kuburabuza ibikorwa by'abanyapolitiki batavuganwe n'ubutegetsi uri ku butegetsi, harimwo ndetse no gusanza amakoraniro yabo bikozwe n'igipolisi cya Uganda. Mu gihe ubushomeri buri ku rugero rwo hejuru mu gihugu cya Uganda, aho benshi ari urwaruka ruri munsi y'imyaka 30, ikibazo cy'ubutunzi carahagazweho cyane muri iyo myamamazo.
imiliyoni 21,600,000 y'abanyagihugu bariyandikishije kugira ngo bazotore mu matora atatu. Umukuru w'igihugu bazotora kandi umwe mu banyapolitiki 8 bariko bariyamamariza iki kibanza. Abashinga amateka umuce wa mbere, abashinga amateka 353 nibo bitezwe gutorwa. Abashinga amateka kandi umuce wa kabiri, abagore 146 baserukira uturere ndetse umwe mu karere ka Kweme ndetse nibo kandi bazotorwa. Ninde rero ashobora kuzoba umukuru w'igihugu mu gihugu ca Uganda? Museveni na Bobi Wine nibo rero bari imbere muri abanyapolitiki 8 abagabo gusa bariko bandi barahiganira ikibanza c'umukuru w'igihugu muri Uganda. Ubu n'ubwa kabiri bahuriye kandi mu matora aho President Kaguta Museveni yatsinze ayo mu 2021 yavuzwe ko yabayemo ubusumwa ndetse n'amanyanga hamwe no guhiga bongo abatavuga rumwe n'ubutegetsi, akaba kandi yatsinze ku kigero cya 58%. Bobi Wine nawe wagize amajwi cyangwa se waronse amajwi agera kuri 35%. Ukuvuga ngo uyu Yoweri Kaguta Museveni w'umugambwe National Resistance Movement NRM niwe uhabwa amahirwe yo kuzotsindira ikibanza c'umukuru w'igihugu muri iki gihugu ca Uganda. Mu makuru akomeje kugenda avugwa bisa nk'aho ari intambara gatatu y'isi ndetse iyi myitozo ikomeye cyane y'amato biravuga yuko ingabo z'ibihugu bigize umuryango wa BRICS kuri wa 10/25 zatanga imyitozo ya gisirikare ikaze mu mazi y'Afrika y'Epfo. Imyitozo yitabiriwe n'ibihugu byari bisanzwe muri BRICS birimo Afrika y'Epfo, Ubushinwa, Uburusiya n'ibindi bitandatu byongereye muri uyu muryango birimo Iran. Ibaye mu gihe kandi umwuka mubi ukomeje gututumba hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na bimwe mu bihugu bigize uyu muryango nk'Uburusiya, Iran n'Ubushinwa. Ku Burusiya uyu mwuka mubi watutumbye ubwo ingabo za Amerika zafataga ubwato bunini butwara ibikomoka kuri petrol bwari butwawe n'Abarusiya buzwi nka Bella 1 zisobanura ko ari ubwa Leta ya Venezuela. Mu ntangiriro z'umwaka ushize Perezida wa Amerika Donald Trump yatangaje ko BRICS ari umuryango w'ibihugu bifite politiki yo kurwanya igihugu cye, abiteguza ko azongera umusaruro ku bicuruzwa biturukamo umusoro. Umuvugizi w'ingabo za BRICS ziri muri iyi myitozo yitwa Lieutenant Colonel Paul Matebula yatangaje ko ntaho ibi bikorwa bihuriye na gahunda yo kurwanya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi ko atari bya politike kugeza amagingo angahe. Gusa abakurikirana politike bimaze iminsi biba ku ruhando mpuzamahanga bagaragaza ko byaba biri kwitegura kugira ngo bibebe imbaraga zibifite mu gihe abo guterwa nabyo bikaba byakwitabara. Duce mu gihugu cya Iran haraturuka amakuru ababaje cyane, abantu 65 bapfiriye mu myigaragambyo, abarenga 2300 kandi barafungwa. Imirimbanyi z'uburenganzira bw'ikiremwamuntu zatangaje ko imyigaragambyo imaze ibyumweru bibiri ibera muri Iran yapfiriyemo abantu 65, abarenga 2300 batabwa muri yombi. Mu bapfuye barimo 50 kandi bigaragambyaga 14 bashinzwe umutekano n'umusivili umwe bivuga ko yakoreraga leta. Imyigaragambyo yatangiye tariki 28 Ukuboza 2025, abaturage basobanura ko bababajwe n'uburyo ibicuruzwa bikomeje guhenda mu gihugu cyabo, ubushomeri n'ibindi bibazo bicyugarije. Imyigaragambyo yatangiriye mu murwa mukuru Tehran, imaze gukwirakwira mu mijyi igera ku 100 yo mu ntara 31 zose zigize iki gihugu nk'uko umuryango Iran Human Rights ubyemeza. Byitezweho ku itariki ya 11 Mutarama imyigaragambyo ifata intera ndende, hafashwe icyemezo cyo gufunga amashuri mu rwego rwo kubungabunga umutekano w'abanyeshuri. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio yatangaje ko igihugu cye gishyigikiye abigaragambya kandi ko Leta ya Iran nibibasira kizajya gutabara gikoresheje imbaraga z'igisirikare. Polisi ya Iran yatangaje ko mu bigaragambya harimo imitwe y'iterabwoba abacanshuro n'abandi bafite intwaro bashaka kwica abantu, ibamenyesha ko itazabihanganira. Umushinjacyaha mukuru wa Iran yitwa Mohamed Moaved Azadi yatangaje ko abigaragambya kandi bagakora ibyaha bazakurikiranwa n'ubutabera kandi ko bazahanwa nta mbabazi. Azadi yerukaga kandi gutangaza ko abigaragambya bangiza umutungo w'igihugu bazakurikiranwaho icyaha cyo gushoza intambara ku Mana, yahanishwa igihano cy'urupfu nk'uko yagiye abigaragaza. Ikaze rero, reka duce mu gihugu cy'u Burundi mbabwire amakuru akomeje kugenda ahavugwa mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru avugwa ku gihugu cy'u babwire ko icyoba mu Barundi baturiye umupaka w'u Rwanda kubera abasirikare benshi cyane ba FDNB
bahoherejwe. Guhera tariki ya 7 Ukuboza, koherezwa ku bwinshi kw'ingabo z'u Burundi n'ibikoresho bya gisirikare biremereye cyane ku mipaka ya Kibira no hafi y'uruzi rwa Ruhwa byateye impungenge zikomeye cyane abaturage mu bice byegereye umupaka bagirwaho ingaruka z'ihohoterwa rishingiye ku ntwaro n'ingamba zibabuza kugenda uko babyifuza. FDNB ni ingabo z'igihugu cy'u Burundi yongereye umubare w'abasirikare ku mupaka uhana imbibi n'u Rwanda nyuma yo gutsindwa na AFC M23 ubwo impande zombi zari zihanganiye mu mirwano yabereye mu kibaya cya Ruzizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Muri aka gace abasirikare b'u Burundi bari barafatanyije kandi urugamba n'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, imitwe yitwara gisirikare Wazalendo ishyigikiwe na Kinshasa ndetse n'umutwe w'abajenosideri wa FDLR. SOS Media Burundi ivuga ko kohereza ku bwinshi ingabo hafi y'imipaka y'u Rwanda biri mu gice cy'ingamba nini cyane z'ishyaka CNDD-FDD riyoboye u Burundi kuva muri 2005. Kuri ubu mu bice byegera umupaka abaturage babayeho mu bwoba nk'uko babivuga, nko mu musozi wa Bumba muri komine Bukinanyana. Umwe mu baturage yagize ati dufite impungenge ko intambara kandi ishobora kwiyongera bigatuma abasivili bava mu byabo batazi aho bahungira nk'uko yagiye abishimangira. Mu gace ka Rukana undi muturage kandi yavuze ko ubuyobozi bwa gisirikare bwashyizeho isaha ntarengwa yo kuba bwavuye abaturage batashye, nk'uko yagiye abivuga. Ati umuntu wese uvuye i Rugombo ajya mu gace kegereye n'umupaka wa Ruhwa no kuvuga ku ruhande rw'u Rwanda agomba kuba yamaze gutaha mbere ya saa 12 z'umugoroba. Twebwe tubeshwaho n'ubucuruzi ku isoko rigezweho rya Rugombo, ariko twabujijwe kugenda nyuma y'iyo saa. Ati nyamara niho dutangira kandi imiryango yacu, niho dutunga imiryango yacu. Abandi baturage kandi batinya ko abasirikare badafite ibibatunga bihagije bashobora kandi guhotera abasivili kugira ngo babone ibiribwa. Bavuga ko hari imitwe itwaje intwaro ivuga ikinyarwanda ikorera mu mashyamba ya Bukinanyana na Mabayi imaze gusahura ibiribwa ndetse n'amatungo. Abaturage basaba ubuyobozi kwirinda ibikorwa byose byateza umwuka mubi hagati y'u Burundi n'u Rwanda, kandi bagasaba ko ingamba zibabuza kugenda zavanwaho kuko zibangamira ubwisanzure bwabo kandi zigakomeza kubashyira mu buzima bubi nk'uko abaturage mu gihugu cy'u Burundi bakomeza kugenda babishimangira. Ubwo birumvikana ko ni bwinshi cyane ku mupaka w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi nyuma y'amagambo akomeye cyane Burundi bwatangaje bibutsa ko u Rwanda rwirinze kugira icyo ruvuga ku bijyanye n'imibanire yacyo n'igihugu cy'u Burundi. Gusa bavuze ko bitameze neza, ariko birinda kuvuga ibijyanye n'ingamba zindi zishobora kuba zafatirwa umupaka w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Mu ijambo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame yavuze ntabwo yigeze afata umwanya muremure cyane wo kubigarukaho. Yavuze ko gusa ibihugu bitabanye neza ari impamvu, ariko avuga ko u Rwanda nta ruhare rwigeze rubigiramo na rimwe. Ati u Rwanda rwiteguye kandi ko igihe icyo ari cyo cyose igihugu cy'u Burundi cyakwifuza ko umubano usubukurwa u Rwanda ruhora ruri tayari. Agatonga reka mabwire ko umutwe w'iterabwoba FDLR, imitwe y'Abazalendo n'abacanshuro b'abanyamahanga bakomeje kandi kuba inkingi ikomeye cyane ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntambara buhanganyemo n'ihoro rya FC23, ndetse raporo zitandukanye zigaragaza neza ko impande zombi zanywanye akifu n'amazi bikabaza gukora ubugari. Raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye kandi yashyizwe ku mugaragaro tariki 30 Ukuboza 2025 igaragaza ko kuva muri 2025 abarwanyi ba AFC23 bagabye ibitero ku mitwe y'Abazalendo inshuro nyinshi muri birindiro, kandi ko bamwe mu Bazalendo barimo uzwi cyane nka Mapenzi wahoze muri NDCR biyunze kuri iri huriro rigenzuye ibice birimo cyane umujyi wa Goma. Impuguke za Loni kandi zasobanuye ko imitwe y'Abazalendo na FDLR byakomeje gukorera mu bice byinshi cyane byo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru nko muri teritwari ya Masisi, Rucuru, Nyiragongo na Walikale, kandi ko no mu nkengero z'umujyi wa Goma bari bahari. Komanda mukuru wa Wazalendo akaba n'umutwe wa NDCR Guido Shamilai Musa yimukiye mu gace ka Kibati yavuye muri Pinga muri Walikale. Janvier Karayiri Boyingo wa EPSLS ashingwa irindiro muri Lukweti Imasisi mu gihe abarwanyi ba CMC FDP iyoborwa na Dominique Ndaruhutse bo bari muri pariki ya Virunga. Kuva muri Kamena 25 abarwanyi kandi ba Wazalendo bafatanyije na FDLR bacengeye mu bice bigenzurwa na AFC23 rimwe na rimwe, kandi bigatega ibico bigamije gusubira mu bice by'ingenzi cyangwa se gukumira abarwanyi ba AFC23 ndetse no gufunga inzira banyuzamo ibikoresho. Izi mpuguke zagaragaje ko mu bitero bitandukanye ingabo za RDC zafashije iyi mitwe zikoresheje indege, kandi ko hari n'ubwo abasirikare b'iki gihugu batangaga umusanzu ku rugamba rwo ku butaka.
mu bufasha leta ya RDC kandi yahaye imitwe ikorera muri Kivu y'Amajyaruguru harimo n'ibikoresho birimo intwaro, amasasu, biribwa, impuzankano, ariko ikanayohereza 300,000 by'amadolari buri kwezi, byose bigakorwa bigizwemo uruhare rukomeye cyane. Colonel Cyprien Semivumbi Sekololo tariki ya 10 Ukwakira 2025 igisirikare cya RDC cyasohoye itangazo risaba abaturage, abasirikare ba leta n'abaturage guhagarika gukora na FDLR, risaba abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba kurambika intwaro kugira ngo bacyurwe mu Rwanda, batabikora bakagabwaho ibitero. Igisirikare cyagaragaje ko kiri kubahiriza amasezerano y'amahoro ya RDC yagiranye n'u Rwanda tariki 27 Kamena 2025, harimo ingingo yo gusenya FDLR ndetse no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho ku mupaka. Raporo igaragaza ko itangazo ry'igisirikare cya RDC ryateje umwuka mubi hagati yacyo na FDLR no hagati yacyo na Wazalendo, bamwe bo muri icyo gisirikare kandi baca mu gikari bamenyesha uyu mutwe w'iterabwoba ko bazakomeza gukorana. Impuguke za Loni zasobanuye ko niyo habaho ibikorwa byo gusenya FDLR, igisirikare cya RDC kitari gifite ubushobozi bukenewe bwo kuwusenya. Raporo yemeje ko ubwo FC23 yafataga umujyi wa Goma tariki 27 Mutarama 2025, abacancuro mu mutwe wa Congo Protection bakoranaga n'abasirikare ba leta bahagaritse ibikorwa. Abandi bo muri Agamira nabo basesa amasezerano muri Nyakanga 2025. Tariki 29 Mutarama 2025, abacancuro kandi barenga 180 bakomokaga i Burayi cyane cyane muri Romania batashye banyuze mu mujyi wa Rubavu bakomereza ku kibuga cy'indege cy'i Kigali burira indege ibacyura iwabo muri Romania. Raporo ya Loni igaragaza ko Agemira igisesa amasezerano leta ya RDC yahise iya akazi bamwe mu bahoze ari abacancuro bayo bakomoka muri Algeria bakoresha indege zitagira abapilote, drone za CH4 zifashishijwe cyane ku rugamba nyuma yo gutakaza abasirikare benshi. Izi mpuguke zasobanuye ko umujyi wa Kisangani mu ntara Chopo ari ingenzi cyane ku ngabo za RDC ziri ku rugamba mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, kuko ikibuga cy'indege cyaho ari cyo cyoherezwaho drone n'ibindi bikoresho zifashisha. Kisangani kandi agaragazwa nk'ibirindiro bishya by'imitwe y'abacancuro b'abanyamahanga muri uyu mujyi, by'umwihariko ku kigo cyitiriwe Lieutenant General Bahuma Ambamba Lucien no muri Teritwari ya Walikale. Hagaragaye kandi abacancuro bakomoka muri El Salvador kuva muri Nyakanga 2025 nk'uko amakuru akomeza kugenda abishima. Amwe mu makuru akomeye cyane mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2026, uyu munsi tariki ya 10 ukwezi kwa mbere, nakubwira ko mu by'ukuri kuva ku itariki ya mbere kugeza uyu munsi navuga ko niyo makuru akomeye cyane kandi atunguranye cyane atugezeho kuri Bwana Kayumba Nyamwasa. Uyu nguyu yahoze ari umusirikare ukomeye cyane mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda, ariko aza guhungira ubutabera mu gihugu cya South Africa cyangwa se muri Afurika y'Epfo. U Rwanda rwarutse kandi kumushyiraho impapuro zigomba kandi kumuta muri yombi, nk'uko byagiye binagaragazwa ko ari ku rutonde rw'ibyaha bagera kuri 25 cyangwa se umwe mu batera inkunga imitwe y'iterabwoba cyangwa se iterabwoba muri rusange, nk'uko byagiye binemezwa kandi n'inkiko za gisirikare mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa nakubwira ko yabaye mu nzego za gisirikare mu gihugu cy'u Rwanda, umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, ndetse kandi akaba yarafatikanyije n'abandi mu rugamba rwo kubura igihugu cy'u Rwanda no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi. Yabaye kandi ambasaderi w'igihugu cy'u Rwanda mu gihugu cy'Ubuhinde. Mbere rero yuko twinjira kuri inkuru ivuga kuri General Kayumba Nyamwasa, arafite umutwe wa RNC Rwanda National Congress usanzwe ukorera muri South Africa. Bivuga ko rero wagiye ukora ibikorwa byinshi cyane bigamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Mbere gato yuko twinjira kuri iyo nkuru kandi ndanabwira ko hari ibyemezo bikomeye cyane kandi Trump amaze gufata. Uyu mugoroba navuga ngo ni umugoroba mubi cyane mu by'ukuri, n'amakuru akomeye cyane kandi akomeje kugenda atugeraho, ariko kandi reka mbanze mbahe inshamake y'amakuru y'ingenzi akomeje kugenda avugwa muri aka kanya mu buryo butunguranye cyane. Biravuga yuko NASA yagaruye ku isi igitaraganya abashakashatsi bayo kubera umwe warwaye. Ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe iby'isanzure NASA cyafashe umwanzuro wo kugarura ku isi hakiri kare iri tsinda ry'abashakashatsi bari mu isanzure nyuma y'uko hagaragaye ikibazo cy'uburwayi bw'umwe muri bo ubwo yari kuri sitasiyo mpuzamahanga iri mu isanzure. NASA yavuze ko ari ubwa mbere kandi ibintu nk'ibi bibayeho, aho itsinda ry'abashakashatsi rigaruka ku isi kubera uburwayi. Yavuze ko uwo mukozi utavuzwe amazina ari muzima kandi ko ikibazo yari afite kitari cyatewe n'akaga cyangwa se imirimo yo mu isanzure. Iri tsinda ryagiye kandi mu isanzure muri Kanama 2025 ryagombaga gusoza ubutumwa bwaryo ku itariki 20 Gashyantare, rigasimburwa n'abandi bashakashatsi bari mu itsinda ryitwa Crew 12, kuko iri ryagarutse ku isi ari Crew 11 nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Hanyuma mu yandi makuru kandi reka mbabwire ko twihuta cyane kuri tugaruka kuri General Kayumba Nyamwasa, babwire ko
hari amakuru avuga yuko indege y'imperuka ya Amerika yatunguranye. Indege y'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiswe y'imperuka yagaragaye mu ruhame bwa mbere mu myaka 53 ishize. Indege yagaragaye ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Los Angeles gisanzwe gikoreshwa n'indege za civil, yaguye ku itariki ya 9 Mutarama 2026 irongera kandi irava yerekeza mu birindiro by'igisirikare. Kugaragara ko indege mu maso ya civil cyatumye kandi abenshi bibaza niba hari ikintu kidasanzwe Amerika iri gutegura. Bamwe babihuza n'ihangana rikomeye riri hagati y'ibihugu birimo Uburusiya na Ukraine na Iran. Amazina ya nyayo y'indege yitwa E4B Nightwatch, ni Boeing 747-200B yavuguruwe kugira ngo igire ubushobozi bwo ku rwego ruhambaye. Bivuga ko Amerika ifite enye zo muri ubu bwoko. Abanyamerika bayise y'imperuka kuko bayibona nk'ubwisho bukwiye bw'ibitero by'intwaro kirimbuzi byo ku butaka, kuko bivuga ko ifite ubushobozi bwo kumara igihe kirekire mu kirere kandi igakora neza nk'ibiro bikuru by'ingabo. Nightwatch yakozwe mu mwaka wa 1973, ni nabwo kandi yaherukaga kugaragara mu ruhame yagenewe Perezida wa Amerika n'abandi bayobozi bakuru mu gihugu, harimo Minisitiri w'Ingabo n'Umugaba Mukuru w'Ingabo. Ikaba kandi yakifashishwa nk'ahantu hatekanye ho kuyoborera intambara yo ku rwego ruhambaye. Niyo mpamvu yitwa indege y'imperuka. Ingabo za Amerika zirwanira mu kirere nizo zigenzura indege umunsi ku wundi. Zahisemo kandi kugira ibanga amakuru menshi cyane ayerekeyeho rwego rwo kubungabunga umutekano wayo, zitanga make yibanze. Amwe mu makuru kandi make yamenyekanye kuri indege nuko akenshi iba iri ku kigo cya Amerika kiyoborerwamo ibitero byo mu kirere kiri mu birindiro bya Ufut biherereye muri Omaha muri leta ya Nebraska. Ingabo za Amerika kandi zirwanira mu kirere zisobanura ko gukora imwe muri Nightwatch byatwaye $223,200 y'Amerika, kandi ko iramutse imaze isaha mu kirere yatwara igihugu $159,000 y'Amerika. Indege ifite ubushobozi bwo kumara amasaha 12 mu kirere itarashyirwamo andi mavuta, kandi ishobora no gushyirwamo andi mu gihe iri mu kirere nk'uko bigenda kandi ku ndege z'intambara za Amerika zigezweho. Abakozi bajya muri indege 60 harimo abapilote, abunganizi babo n'abandi bafite ubumenyi bwihariye mu bijyanye n'indege cyangwa se igisirikare. Itumanaho ryayo rirahambaye cyane ugereranyije n'indege isanzwe itwara Perezida wa Amerika izwi nka Air Force One. Iyo ifite ibisahane 67 bya satellite ndetse na antenne ku gice cy'inyuma. Ifite ubwirinzi kandi butandukanye burimo ubw'intwaro za nucleaire. Ingabo za Amerika zemeza ko iyi ndege ifite ubushobozi bwo gutwara abantu 112. Ifite kandi ibice by'ingenzi bitandatu birimo icyumba kiyoborerwamo abasirikare, biberamo inama, icy'itumanaho n'icyo kuruhukiramo. Nubwo indege itagaragara mu ruhame, Amerika yemeza ko kuva mu mwaka wa 1975 ihora iteguye kugira ngo yifashishwe mu gihe havuka intambara ikomeye. Uburusiya nabwo